Posni čokoladni mus sastojci za posni čokoladni mus, 265 grama crne, posne, čokolade sa što većim procentom kakaa, šolja vode, 4 kašike žutog šećera. Posni čokoladni mus se priprema na sledeći način: napuniti veliku činiju ledom i vodom pa u nju stavite manju činiju za mešanje. Staviti čokoladu, vodu i šećer na tihu vatru da se sjedini. Kada se masa sjedinila, sipati je u činiju koja stoji u hladnoj vodi i mešati. Mešati oko 2-3 minuta dok se ne zgusne. Kada se masa zgusne, dijetalni čokoladni mus je spreman za serviranje. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.